ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоъотии пайғом манзури шумост. дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ нақшаи вазорати мудофиаи кишвар бо мақсади муайян намудани сатҳи омодагии мудофиаи ҳудудӣ, захираҳои сафарбарии шаҳри Панҷакент, машқу тамринҳои ҳарбӣ гузаронида шуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши нахустини барнома. аспсавороне ки дар майдони парвози фурудгоҳ бо тартибу низоми ҳарбӣ оруста шуда буд, дида намуда бо онҳо суҳбат анҷом доданд. баъди шунидани гузориши комиссари ҳарбии шаҳр оид ба омодагии иштирокчиёни машқи мудофиаи ҳудудӣ ва захираи сафарбарӣ, муовини якуми вазири мудофиа, сардори стоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, генерал-лейтенант имомалӣ собирзода, зимни шарҳи вазъи мураккаби сиёсии минтақа ва ҷаҳон, баргузории ин машқро дар амри таҳкими қобилияти мудофиавии кишвар, омодагии захираҳои сафарбарӣ барои ҳифзи сулҳу субот ва рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакат муҳим арзёбӣ намуд ва барои дар қатори аввалинҳо дар мамлакат ба иҷро расонидани нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ ба ҳамаи масъулони маъракаи даъват, хоса падару модарони наваскарон сипос баён кард. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар муддати кӯтоҳ дар вақти муайяншуда саф орастани иштирокчиёни машқи мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ аз ҳамаи гӯшаю канори шаҳру деҳот дар рӯзи аввал ба иҷро расонидани нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавононро ба хидмати ҳарбӣ далели мӯътамади ҷонибдории самимии сокинон аз сиёсати пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон унвон кард ва аз ҷумла таъкид кард ки ҳифзи марзу буми муқаддаси ватан, фазои сулҳу суботи кишвар барои ҷавонон ва ҳама сокинони Панҷакент вазифаи муқаддас ба шумор меравад ва минбаъд низ мо панҷакентиён бо камоли масъулияти баланди ватандорӣ барои ҳифзи ватани хеш тамоми имкониятҳоро равона хоҳем кард. иштирокчиёни машқи мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ бо сардодани шиорҳои ватандӯстонаи шараф ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ва тоҷикистон ба пеш бори дигар садоқати хешро ба амри ватан, ҳифзи марзу буми муқаддаси он ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ арзёбӣ карданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти сохтмони иншооти ҷашнӣ бахшида ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, рушди соҳаи кишоварзӣ, фаъолияти сардхонаву гармхонаҳо дар ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ шинос гардида ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон дар деҳаи рӯсари ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ сохтмони беморхонаи замонавӣ бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бо маром идома дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни шиносоии навбатӣ дар ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ нахуст бо рафти корҳои сохтмону васлӣ дар ин иншооти ҷашнӣ шинос гардид. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки айни замон дар ошонаи дуюми ин бино корҳои асосӣ ба анҷом расида, барои бунёди ошонаи сеюм корҳо бо маром ҷараён мегиранд. ҳамзамон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ бо рафти бунёди кӯдакистон дар деҳаи Навобод ошно гардид. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки айни замон дар кӯдакистон корҳои асосӣ бо маром ҷараён мегирад. кӯдакистон бо дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент соҳибкорони саховатпешаи деҳаи Навобод бунёд гардида барои 200 нафар кӯдак
پیش بینی شده است و آن در مهلت معین شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در جماعت دیهاتی به نام استاد لایق شیرعلی با رئیس شهر پنجکین لایحه انگاروی بینای نو معموری جماعت دیهاتی لایق معرفی شد. رئیس شهر به مسئولین دستور داد که باید این بنا باید طرح زیبا استفاده از عنصرهای ملی و اروپایی ساخته شود و 10 ساله ها برای مردم جماعت دیهاتی لایق خدمت رساند. در جریان بازدید از جماعت دیهاتی لایق شیرعلی رئیس شهر با ساحه کشاورزی نیز توجه خیلی زیادی ظاهر کرد. با رئیس شهر اطلاع دادند که عین زمان در جماعت دیهاتی لایق از طرف صاحبکار حکیم قربانوف یک سرخانه زمانوی بنیاد گردیده در آن 200 تن سیب، خرما، انگور، سبزی و دیگر انواع محصولات کشاورزی نگهداری می شود. رئیس شهر به صاحبکار حکیم قربانوف دستور داد که باید در مدت خیلی کوتاه در نزد سرخانه برای خشککنی میوه و سبزیجات بند و بست زمانوی آن تدبیرهای علاوگی اندیشیده شود. همزمان در جماعت دیهاتی لایق شیرعلی رئیس شهر با فعالیت سرخانه صاحبکار محی‌الدین عزیزمرادوف شناس گردید. با رئیس شهر اطلاع داده شد که در اینجا 60 تن سیب نگهداری می شود و صاحبکار تصمیم گرفته است که در آینده امکانات‌های سرخانه را وسیع گرداند. تاکید گردید که عین زمان در قلمرو شهر و دیهات پنجکین 10 سرخانه زمانوی با امکانات نگهداری 2000 تن میوه و سبزیجات فعالیت میکند که واقعا هم برای تامین بازار استعمالی داخلی و صادرات آن اهمیتی کلان دارد. رئیس شهر در جماعت دیهاتی لایق شیرعلی با رفت بنیاد تاکزار خوازوی که در میدان 18 گکتار بنیاد می شود توجه بیشتر ظاهر گردید. با رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اطلاع داده شد که عین زمان از این مقدار زمین پیش بینی شده در میدان 7 گکتار کارهای تخت و هموارکنی با انجام رسیده. خوازه‌بندی نیز با مرام ادامه دارد و الکی خط لوله آب برای این تاکزار نو پیوست شده است. در جماعت دیهاتی لایق شیرعلی رئیس شهر با گرخانه صاحبکار ایناقبک بابویف شناس گردید. او به رئیس شهر اطلاع داد که قبلا او در میدان 4 حصه زمینی سرخانه اساساً به پرورش پمیدور و بادرین مشغول بود. سال دوم است که او در اینجا اساساً لیمو پرورش میکند و سال گذشته از 86 بیخ لیمو 900 کیلوگرم حاصل به دست آورد. سال روان این حاصل باز هم بهتر خواهد شد. رئیس شهر در جریان شناسایی با فعالیت ساحه‌های گوناگون جماعت دیهاتی لایق شیرعلی یکی از سابقه‌داران شناخته این جماعت ساکن دهه نوآباد نوریدین شریفوف را مورد عیادت قرار داد. لازم به ذکر است که نوریدین شریفوف عین زمان به سن مبارک 83 سالگی قدم گذاشته 40 سالی عمر با برکت خویش را صرف تعلیم و تربیت فرزندان مردم کرد و چندین مقاله کتاب‌های او به نشر رسیده او را همچون یک آموزگار و محقق و دانشمند مردم میشناسند و احترامش را به جا می‌آورند. ادامه برنامه با مقصد رشد ساحه کشاورزی سری وقت انجام دادن کشتی تیرماهی، شدگاری زمین‌ها، کارکرد بوق و تاکزار، آمادگی و کشتکاری بهاری تحت راهبری معاون رئیس شهر پنجکین خوشوقت‌زاده ارکین مشورت کاری دایر کردید. در سیاست اقتصادی شهر پنجکین کشاورزی یکی از سمت‌های افضل‌النوع به شمار می‌رود، زیرا 75% ساکنان شهر باستانی ما در دهات کار و زندگی می‌کنند و با این مقصد رشد ساحه کشاورزی
تحت نظارت رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین قرار دارد. در مشورت وسیع کاری تحت رهبری معاون رئیس شهر ارکین خوشبخت‌زاده برگزار گردید. اساساً مسائل مربوط به ساحه کشاورزی که از دستور سپارش‌های پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سفرهای کاری به ولایت شهر و ناحیه‌های کشور وظیفه‌گذاری‌های رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و رهبریت شهر پنجکین برمی‌آید باید از طرف رئیسان جماعت‌های دهات، رهبران خواجگی‌های دهقانی و انفرادی، ریاست کشاورزی و دیگر مسئولین با یک مسئولیت بلند تدبیرها عملی شوند. معاون رئیس شهر ارکین خوشبخت‌زاده نخست از رئیسان جماعت‌های دهات و مسئولین مسئله جمع‌آوری حاصل را قاطعانه طلب کرد. او باید که ما در برابر انجام دادن جمع‌آوری حاصل باید برای آمادگی به دوره کشت بهاری سال 2025 زمینه گذاریم. با این مقصد تاکید شد که باید مسئله کشت تیرماهی شدگار زمین‌ها در مهلت پیشبینی شده به انجام رسانیده شود. شبکه‌های آبرسانی را ما باید به دوره موسم کشتکاری بهاری همه طرفه از تعمیر برآورده در باغ تاکزارها کارهای اگروتکنیکی به طور منظم و با مصلحت متخصصان ساحه جریان گیرد. در مشورت کاری رهبریت ریاست کشاورزی، رئیسان جماعت‌های دهات و رهبران خواجگی‌های انفرادی و دهقانی وظیفه‌دار شدند که برای استفاده مقصدناک زمین و به دست آوردن حاصل فراوان تمام جهد و تلاش‌های خویش را روانه سازند. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. در مؤسسه‌های ساحه اجتماعی شهر و دهاتی پنجکین آمادگی به دوره تیرماه زمستان در کدام سطح قرار دارد؟ گزارش دیگری برنامه به این سوال پاسخ می‌گوید. آمادگی به دوره تیرماه زمستان از مسائل مهم در نزد مقامات محلی بوده. طبق اطلاع امروز مؤسسه‌های ساحه معارف و تندرستی شهر پنجکین برای به مشکلی گذراندن دوره تیرماه زمستان آماده بوده. در مؤسسه‌های مذکور مقدار معین انگشت و هیزم ذخیره گردیده است. با مقصد آگاهی بیشتر پیدا نمودن از یکچند مؤسسه‌های دولتی دیدن نمودیم. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 40 جماعت دهات چینار شهر پنجکین که در آن 911 خواننده به تحصیل فرا گرفته شده است برای به مشکلی گذراندن دوره زمستان امساله 10.5 تن انگشت و 25 کوب هیزم ذخیره گردیده است که طبق اطلاع رهبر مؤسسه از نقشه پیش بینی گردیده زیاد بوده برای به مشکلی گذراندن فصل سرما بسندگی میکند. در این مؤسسه 17 پیچ علاوه در حالت کاری بوده، همچنین سیمخانه ها شیشه بندی کرده شدند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 باشد 465 خواننده تحصیل نموده، با آنها 39 آموزگار درس میدهند. روند تحصیل در این مؤسسه نیز نوبسته از وضع هوا خوب برآمده شده است. جهت گذراندن تیرماه زمستان امساله در مکتب رقم 37 7 تن انگشت و 10 کوب هیزم ذخیره گردیده است. در مکتب تحصیلات میانه رقم 37 465 خواننده تحصیل میکنند و 39 عدد آموزگاران داریم که در این مؤسسه کار و فعالیت میکنند. از روی نقشه و زمستان گذرانی به مؤسسه 7 تن انگشت و 10 متر کوبی هیزم سپارش داده شده بود و این نقشه به انجام رسید. مکتب ما به زمستان گذرانی تیار می باشد. این حال در مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 210 کودک به تربیت فرا گرفته شدند. در این مؤسسه با علاوه از استفاده پیچ‌های علاوه برای گرم نگاه داشتن سیمخانه ها از تجهیزات مخصوص گرم‌دهی نیز استفاده برده کوشش میکنند تا مشغولیت‌های تربیت گرندگان در فصل زمستان نیز به طور منتظم و طبق رجه معمولی برآمده شود. در انبار این مؤسسه 55 تن انگشت و 20 متر کوبی هیزم موجود می باشد. عموما طبق اطلاع مسئولان شعبه معارف تمام مؤسسه‌های تعلیمی به گذراندن زمستان امساله آماده می باشند. موافق نقشه شعبه معارف باید در تمام مؤسسه‌های تعلیمی و کودکستان‌ها 2030 تن انگشت سنگ ذخیره کرده میشد و علاقه در نیمه دوم ماه آگوست از کارخانه فون و یغناب
ангишти хушсифат захира карда шуд, яъне мувофиқи нақша ва инчунин дар тамоми муассисаҳои таълимӣ 2030 тонна ангишти санг ва ҳамин миқдор ҳезум захира карда шуданд. Инчунин дар тамоми муассисаҳои таълими оиди оинабандӣ салафан пеш намудан низ тадбирҳо андешида шуданд ва тамоми муассисаҳои таълимӣ аллакай дар охири моҳи сентябр пурра ба мавсими зимистонгузаронӣ омода карда шуда буданд. ҷиҳати омодагӣ аз васъи зимистонгузаронӣ аз таваллудхонаи шаҳрӣ ва беморхонаи сироятии шаҳри Панҷакен дида намудем. Дар беморхонаи сироятӣ ки бо дастгирии ҳукумати кишвар соли гузашта аз таъмири куллӣ бароварда шуда буд, айни ҳол шароити хуб барои ба тавбат фаро гирифтани сокинон муҳайё мебошад. ҳамчунин ба ин беморхона дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ дастрас гардидааст ва табибон ба тавбати беморон машғуланд. беморхонаи бемории сироятӣ дорои 70 кат мебошад. дар беморхона зиёда аз 100 нафар кормандони тиб кор ва фаъолият мекунанд. ҷиҳати бемушкилӣ гузаронидани зимистони имсола чораҳои зарурӣ андешида дар тамоми ҳуҷраҳои табобатӣ, дар ҳуҷраҳое ки бемор бистарӣ мегарданд ва ҳуҷраҳои протседурӣ оиди зимистонгузаронӣ гармидиҳандаҳои махсус дар ҳама ҳуҷраҳо қарор дорад. мо кӯшиш мекунем ки зимистони имсола омадаро бемушкилӣ паси сар гардонем. таваллудхонаи шаҳрии шаҳри Панҷакен бошад дорои маркази гармидиҳӣ мутамарказ буда баҳри мунтазам фаъолият намудан дар фасли зимистон дар ин ҷо 70 тонна ангишт захира гардидааст. маркази гармидиҳии таваллудхона ба таври шабонарӯзӣ кор намуда дар ҳамаи вазъи ҳаво ҳарорати ҳуҷраҳои корӣ ва табобатиро мӯътадил нигоҳ медорад ки ин ба бемушкилӣ гузарондани сардиҳо мусоидат мекунад. таваллудхонаи шаҳри Панҷакен барои мизоҷони шаҳру деҳоти Панҷакен хизматрасонӣ мекунад. барои таъминоти фаъолияти дар фаслҳои тирамоҳи зимистони соли 2024-25 захираи 60 тонна ангишти санг ва 2 метри куби ҳезум ба нақша гирифта шудааст. дар айни ҳол дар анбор аз рӯи нақша 60 тонна ангишти санг ва 2 метри куби захира карда шудааст. воқеан ҳам тибқи иттилои масъулон ва мушоҳидаи мо муассисаҳои соҳаи маориф ва тандурустии шаҳри Панҷакен барои гузарондани тирамоҳу зимистони имсола пурра омода буда боварӣ ҳаст ки сардиҳои зимистонро бемушкилӣ паси сар менамоянд. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар заминаи нақшаи чорабиниҳои шӯъбаи корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен мулоқоту суҳбатҳо ва корҳои тарғиботӣ вобаста ба соли маърифати ҳуқуқӣ идома дорад. дар заминаи нақшаи чорабиниҳои шӯъбаи корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар соли 2024 ки соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудааст ва маъракаи 16 рӯзи бидуни зӯроварӣ дар оила дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен бо кормандони шӯъбаи маориф, лисеи касбии техникии шаҳри Панҷакен ва дигар маҳаллаҳои ташкилоту корхонаҳо силсилаи мулоқоту суҳбатҳо анҷом дода шуданд. ضمن ملاقات صحبت‌ها مدیر شعبه کاربازانان و عائله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین همزیره زمان و اساساً توجه حاضرین را با رعایت قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر قانون‌ها جلب ساخته از حاضرین طلب نمود که باید تنظیم معرکه‌ها، پیشگیری جداشوی عائله‌های جوان، آداب و اخلاق حمیده دختران، احترام به کلانسالان، پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی، تروریستی، اکستریمیستی، بلندبرداشتن معرفت حقوقی شهروندان، راه ندادن به فرهنگ بیگانه را تحت نظارت و کارهای تربیوی قرار دهند. در این ملاقات صحبت‌ها باری دیگر تاکید شد که از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین وابسته به موضوع 16 روزه مبارزه علیه خشونت در شهر و دیهات پنجکین
корҳои зиёдӣ амалӣ шуданд ва шӯъбаи кор бо занон ва оилаи назди мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакен дар ҳамбастагӣ бо бонувони фаъол барои пешгирӣ аз равандҳои хушунат дар оила корҳои зиёдиро амалӣ намуданд ва таъкид шуд, ки чунин мулоқоту суҳбатҳо дар соли маърифати ҳуқуқӣ ва нақшаи чорабиниҳои тасдиқшуда бо маром идома дода мешавад. аҳли ҷамоатчигии ҷамоати деҳотии ёрӣ бинобар вафоти собиқ котиби ҷамоати деҳотии ёрӣ Акрамбой Разоқов андӯҳгин буда ба аҳли оила ва пайвандон ҳамдардӣ баён менамояд. омӯзгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 85-уми деҳаи вешисти ҷамоати деҳотии ёрӣ бинобар вафоти собиқ сарвари ин муассиса Акрамбой Разоқов андӯҳгин буда ба аҳли оила ва пайвандон сабру ҷамил мехоҳанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.